вылетала на задание бабуля, видимо, не справился противник с управлением и запуталась в дереве. Соответственно, аппарат сняли боеприпасы и personel Rusia memamerkan rekaman menunjukkan drone Baba Yaga milik Ukraina yang ditangkap, dipulihkan dan telah dimodernisasi. Rekamannya diunggah di Telegram pada Minggu 30 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di wilayah Saporosi, personel dari Batalion Perbaikan Rusia memulihkan drone Baba Yaga yang ditangkap. Musuh kehilangan kendali dan drone terjerat di pohon. Perangkatnya telah dilepas, amunisinya telah dilepas dan dibawa kepada kami untuk direstorasi dan dimodernisasi, kata seorang prajurit dengan tanda panggilan bagus. Kami memulihkan perangkat ini, mencetak beberapa bagian pada printer 3 dimensi, men-reflashnya, dan menerapkan sistem kami sendiri. Sekarang perangkat ini akan digunakan oleh pasukan Gagah Berani Federasi Rusia untuk menghancurkan musuhnya, kata prajurit Rusia tersebut. Spesialis Rusia telah meningkatkan kapasitas muatan dan juga memodernisasi sistem lain dari drone yang ditangkap ini. Вылетала на задание бабуля, видимо, не справился противник с управлением и запуталась в дереве. Соответственно, аппарат сняли боеприпасы и привезли к нам на восстановление и модернизацию. Данный аппарат мы восстановили, напечатали на 3D принтерах какие-то детали, перепрошили, внедрили некие свои системы. И данный аппарат сейчас послужит доблестным силам Российской Федерации для уничтожения противника. Внимание! Гросс-1! Внимание! Гросс-2! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.